welcome back to my YouTube channel. It's me Mikey Travels and Food. Dan mentas ni dan hanya kueng. Dan mentas ni teng lailam ya hidup. Baik led ban mat tradisional. Mar ini te baik lah. Kuat pelat ban ki do ki jorboy ki do Ki do kat na tu jor kai ki do siang no rồi. Do sakat yung tu. Te ngan satu EP adalah rum support nomor rentan ang bro. So see you guys. Mentang layo sa tu ko you om so jom par let's taste lo chum Cheers, let's go. Cheers. Okay. Oh bang đâu bang Ini dari Asia lokal. Yang jaja buat ketung. Itu sendrai im. Duduk kakle. Ini cepli tentang. Ini pan kle. Ini duduk share. Ini duduk senang buat musik. Ini wang. Ini Shiriu. Ini om shit you Shiriu musik lokal. Ini dok kabat ya senang. Jati Jawa tendang. Boleh ya. Lagi kat tu. Begini di salad. Muay nampok. Ni dah aktifat. Timo. Ni dah aktifat. Sama carut ni dah aktifat. Muay dah. Begini ya. Ibang na begini. Tu, yang. Tu. Oh, roti dia pun roti. Roti tu berkuah no roti. Mushroom is my favorite. So
So guys, tengi lah dap ban bam, mentangi mulik pai no, tengi kuat ban skap review jong hyper, buat jadi duduk kaduk, te iduk, te kemana, si bang nambang, si so bang nambang ka bam. Kami ke bang bah, lah hunam bam ru, plus ketar em ke servis hanya ru, lang mas order mas nyok bam te, nanti ru tidak sah. प्यारी समझ गई Disebut. Ya hyper mentah hyper. Mate ke bang syah sini. Kali ke first time jong amo bang awan. Belum ke bang experience mah. Long ke bang kalong bang ru kalong different. Because ni sate sa buhay am dan sa buhay kan ru tambah senong po. Sebut dan ngibam am ngimyok teh kem ketung kalong ngimyok teh gitu. Ngiyok betang panja yo tong tutap kumta asyar takut. Dan sana pada available baru yo lot. Takadaw ka bangsa sana an ka plus da order ka klay ha poi. Te. And kadoru kabiang kamrem radu kata ni pan baik full thali am long baik thali baik one pilak hiyo long baik kutung adong sedong kade baik samsta tinggi bam ar thali ke nomor kita langut ar thali te kawan baik syajar te ka baik umru ki kham sim raingi margi sim umru ar thali ka baik umru kham sim kalau baik tik 1000 kalau very decent price ka service look best bah kam dan kono long mas order mas poi baik hai ta kasong pi ka best bah ni pengen saya keduk yang next video like subscribe channel jungi me Mikey Travels. Bye bye, see you. Bye bye guys. Thank you.